Ngiyacela ke ukuthi sifunze elivi laNkulunkulu encwadzini ya Isaiah chapter 7 verse 14 bese sifunza na Luke chapter 1 verse 27 kuya ku 38 lo ngakhona nje kusifunzela ngesiswati. Luke chapter 1 27 to 38, Isaiah 14 verse 7, Isaiah 7 verse 14, sorry. Isaiah 7 verse 14. Isaiah chapter 7 verse 14. Ngakho ke uNkulunkulu yena qobo lwakhe utawuninika sibonakaliso. Infombi iyawukhulelwa itale indvodzana yethiwe libito kuthiwe ngu-Emmanuel. Luke chapter 1 verse 27 to 38 verse 27. Beyithunywe enfombini lenguMaria labesamiselwe Josefa lijaha lelusendvo lwenkosi Davide. Ingilozi yeta kuye yefika yathi, sikhulekile wena lobusisekile, inkosi inawe. Maria yamkhathata kakhulu lenkulumo yengilozi, wamangala ukuthi lenkulumo isho kuthini. Verse 30. Ingilozi yase ithi kuye, ungesabi Maria, ngobe uthole umusa kuNkulunkulu. Utawukhulelwa utale indvodzana, uyethe libito uthi nguJesu. Uyawuba mkhulu, abitwe ngekuthi indvodzana yaNkulunkulu losetukwako konke. Nkulunkulu inkosi iyawumnika sihlalo sebukhosi sakhokho wakhe Davide. Uyawuba inkosi etitukulwane taJakobe nini nanini. Umbuso wakhe ungeke ube nesiphetfo. Verse 34. Maria wase uthi engilosini, kepha lokho kungenteka kanjani ngingakahlangani nendvodza? Ingilosi yamphendvula yathi, Moya nongcwele uyawukwehla kuwe. Emandla aNkulunkulu losetukwako konke akusibekele. Ngakho ke lo mntwana longcwele lotawutalwa nguwe uyawubitwa ngekuthi indvodzana yaNkulunkulu. Khumbula sihlobo sakho Elizabeth, lebe kuthiwa angeke abe nemntwana, kepha nyalo sewunetinyanga letisithupha etithwele. Lide asamdzala kangaka. Verse 38. Verse 37. Nkulunkulu akehlulwa lutho. Maria wase uthi, ngiyincekukati yenkosi, akwenteke kimi lokho njengoba sewushito. Yase iyamshiya ingilozi. Amen. Thina sonke simenyiwe ukuzetilini lengubo Siyabonga babe wethu longcwele Ntsambama.
Siyabonga Nkosi kwekuthi tento takho temusa time inguna phakade nekwethembeka kwakho kubonakala etitukulwaneni ngetitukulwane. Siyabonga ukuthi nangalesitukulwane lesi sandla sakho uselulile kwenda into lensha nalengatiwa. Sikunika lidumo ke Nkosi, uhambe embi kwethu ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Sibuka indzaba yerole yentombi lesinzisiwe ku kingdom yasezulwini yaNkulunkulu. Alibongwe igama la Jesu. Mhlambe sizabe sibuka in view of Mary, the mother of Jesus. She is great among the women. Wekuthi abe ngumake lotala inkosi yasezulwini. Ayibongwe inkosi, abe ngumnyango neNkulunkulu angena ngawe emhlabeni. Ligama la Jesu alibonga. Uyamangala ke mawufunza mhlambe i-background from tincwadzi letikhuluma ngehistory yekuphila kwaka-Israyeli kwekuthi makukhulunywa ngemuntu lobekamiselwe noma ka-engagile ngelulwimi lesilijwayele alungiselela kushada iminyaka yakhona icala ku-12 ufa kuya la kubo 16 kusho ukuthi abengamdzala kwakuyiculture ngaleso sikhathi. Ngiko mabeta kuJesu kufele indodzakati yaJariyo kuvetwe lokwekuthi mayibekwa lenkulumo kuJesu kuthiwe lo mntwana so una 12 years. Inkulumo lethi lo mntwana bese kufanele ngawo awulungiselela kuyawenza ngelisiko lemaJuda. So uma ubuka le age ebeka kiyo i-age yekwekuthi usemncane, but uNkulunkulu njengoba esisho sichubeka akakhethi nge-age. Makasebenzisa umuntu uNkulunkulu akabuki iminyaka. Ligama la Jesu alibonga. Ngi-observile lokuncane nami kule minyaka lemibili umuntu asaphile emhlabeni kwekuthi the more uya ngekuba mdzala the more wesaba. Sengisho the more uba nema-fears lamanengi. Ngikubeke kahle kanjani. Labanye nje labadzala uyukhandla ukuthi nala kufanele ngawumela liqiniso khona athi hayi angifuni ukuzondwa abantu mina ngakuthulela nje. Thulela kanje. So vele angimsoli uNkulunkulu lokuthi makatawenda into lenkulu ativusele nje labancane labatawukholwa lento lenkulu babe nesibinzi against tradition, because vele some of us sengisho thina lesesinemnyaka lemibili emhlabeni ukhanda ukuthi sobala kunengi ukuthi hey hayi no angithi nje Jesus insise nje kanti sengibambele liplani yaNkulunkulu. Ligama la Jesu alibonga. Umangaliswa ukuthi lapha nje sifunza khona Maria zanga yothathisa kwekuthi nayi indzaba lefika nalabantu basezulwini asengeke uchecka ukuthi vele bangani bami bathini bona kuyi-idea lekahle yini levele ezulwini. But uyabona ukuthi Maria was committed in serving God and abelati leliphimbo lasezulwini naloku vakashelwa dingelozi ngiyasola kwekuthi kwakungasiko kwekucala. Ngisoliswa ukuthi iBhayibheli lithi into leyamthusa wathuswa ngilendlela leyambingelela ngayo hayi kufika kwayo. So the ministration yetingelosi kwakuyinto la ijwayele lo mntwana. Glory to Jesus. Hallelujah.
Uma ke observa lempilo ya Maria, mhlawumbe iBhayibheli alivethile okuningi kwasemuva, but lisivetela nje la sekufika ingelosi bese kuyembili la kuhambe kuvela khona Maria irole layendako in God's kingdom. Kusita nebantu bakhanyiseleke ukuthi who is Jesus? Empeleni yena iview yakhe ngaJesu yayivele ingafani neyabo bonke labanye. Usho nebafunzi bebabafunzi baJesu bamlandzela but bebede iview ngaJesu ngendlela Maria lanayo ngayo. Ngoba basengekho bale ekudwebeni Maria wafikelwa basezulwini. Glory to Jesus. Wathola a royal greetings. Wafika wathiwa wena lothole ifeva ezulwini. uNkulunkulu unawe. Wakumangala ke naye ukuthi kubingelela kuni lokho. Ligama la Jesu alibonga. Lokunakako liBhayibheli alisho ukuthi Maria abecabanga ukuthi ngumuntu, abebona ukuthi lena ingelosi. Wakhuluma nengelosi. Ministration yetingelosi ikhona ku Old Testament, ikhona na New Testament. Glory to Jesus. Tingelosi vele uNkulunkulu utithuma to minister to his beloved. Lena ke uGabriel yayithunywe kumikisa umbiko. Uma ke ifika kuMaria ibeka umbiko lethunywe wona. Kwekuthi ungesabi Maria. Wena ufumene umusa emehlweni aNkulunkulu. Yakunothisa iSwati sithi umusa kanti esingisini kuneligama la mercy neligama la grace. Bese kuba nala favor. Lapha wathola ifavor. Ligama la Jesu alibonga. Wafavorishwa uNkulunkulu. uNkulunkulu wamfeva Maria ukuthi asebenzise yena ngento lenkulu yasezulwini leyawu affect umhlaba generation to generation. Ibuye egcineni vele Jesu lo wavela kuDaniela afana nelitshe lelihlephuka edvaleni lashaya sithixo noma imibuso yemhlaba layishaya balithuli lase lelitshe lebelihleshuliwe liyakhula ligcwala umhlaba. Malihleshula lajikwa through Maria intombi yaseBethlehem. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Uthi ke Maria lengifisa ukuthi sikuvisise tsine bosisi ukuthi lesibindi saMaria sekuthi akhulume engelosini noma bude ingelosi ukuthi lokhu kungenteka kanjani ngobe mine ngimsulwa angithinzi angithindwa. Uyabona ukuthi akaphithiteli kwekuthi angathi kahle anyway encenye hayi iyathi inkosi uclear nje ukuthi uyabona lento lokhuluma ngayo ikashane nami lokusho ukuthi noma beba engagile bekude kubhaqelana ngoba labanye banga engage beva ngathi sebathola license yekuthi sebangakhona uhambe bacabuzana bashonelena nalena baye eThekwini bayodlala mjikelo. Ipendulum bafuqane athi mosivele sesivele sebayati bazali sesivele iseyinzanyana lendlela. Glory to Jesus. Ungawujaki lo mtsaka litulo lisangakani kusengemadolo. Glory to Jesus. Hallelujah.
Maria ukliye ukuthi uyabona thina na Josepha. Joseph ule nami ngile. Futhi kude nje into le ngike ngayenda lephambene nendlela leyayimiswe nguNkulunkulu yekuphila kwetintombi temaJuda. Ligama la Jesu alibonga. Uthi pho lokho kungenteka kanjani? Ubuthi abasezulwini. Impendulo yayivele ikhona esakeni ngoba uyatiwa Maria. Ngoba kuthiwa wena Maria uthandwe ezulwini. Ingelosi imsho ngeligama. Sonke losilasi yatiwe ezulwini ngemagama ethu. Glory to Jesus. Ezulwini watiwa ngeligama lakho. Netingelozi futhi mathunywe la emhlabeni thunywe kuwe. Tiyakwati ukuthi thunywe kubani atihambi tifuna ukuthi uphi ngifuna khalo babele ngimfunako. Bathi ngubabe banje ngathi ubabe mangabe ke wakadlamini ke inkinga vele kufuna wathi mbamba ukuthi igama lakhe bani wabaningi labakadlamini. Ayibonge inkosi. Kodwa tingelosi lasezulwini tisho igama lakhe ngoba uyatiwa le ezulwini. Ligama la Jesu alibonga. Wena uyatiwa ekhaya. Glory to Jesus. Akufuneki ukuthi noma ufikelwe timo letilukhuni empilweni kunjani kuyashisa, akufuneki ungabade your identity. Glory to Jesus. Because wena you are born of God. Noma ngabe ubhekene nani, it doesn't define you, but wena udefinewa nguJesu ukuthi ungumntwana waNkulunkulu, uyindlalifa yembuso wasezulwini. Maria ke ngesibinzi uyatibutela ukuthi lokhu kutawendeka kanjani. Bible ke livete ukuthi ingelosi yamphendula Maria yathi, "Ye Maria, into letawendeka la kuwe." Glory to Jesus. Umoya wophezulu konke. Umoya waNkulunkulu utawukusibekela, utawumbonywa ngumoya wasezulwini. Glory to Jesus. Ngalesikhathi umbonyiwe utawukhulelwa. Utale indodana kuthiwe nguJesu. Lo yawuba ngumsindisi webantu. Uma sekachazelwe Maria uengejile ngemithetho yemaJuda. Uma ngabe uengejile bese utholakala ukhulelwe, kwakufuna ubuthelwe matshe ugqotshwe ngawo uze ufe. Kwakuyinto lesemthethweni ibhalwe nguNkulunkulu ukuthi wathola kantombazane ikhulelwe kana ikathathwa, ubovele kuthathwe nje matshe ashaywe asakadwe ngematshe. Labanye bashaya inhloko sim, labanye bashaya eqolo ngekuthi wende into lengemukeleki kaIsrayeli. Maria ngenxa yobudlelwane bakhe naNkulunkulu wababede ifiye yekubuthi ingelosi ukuthi manje ngobe engelosi sisengakashadi na Josepha mase bangigcoba ngematshe, wasubmitha kuwini lento yekuvumela ithando yababe eNkulunkulu. Nkulunkulu uyati ukuthi utawenda njani, akusiko kwakho lokuthi wende njengasesikolweni. Esikolweni kufanele ukuthi wente kanjalo ukuthi bathi mabathi find x usuke umsebenzi ukuthi ngoba ngi3y plus x is equal to 9. Wena kutawusolva lokuthi ngubani lo x kuze kuphume lo 9. When the answer nje kuphela bayakushisa, bafuna iprocess. But when it comes to God, asebenzisa umuntu akafuni process. Iprocess yenziwa nguye.
yena uyavuma nje kuthi akwenteke kimi njengenceku yakho uNkulunkulu wasezulwini. Uvuma lenthando. And iBhayibheli wanela kusho njalo Maria. iBhayibheli ithi ingelozi yenta njalo. Yamshiya yabuyela emuva. Iqedile assignment. Ngoba uvume into yaNkulunkulu. Kwekuthi kutawende kanjani lokunye la ndleleni kutawusetshenzwa abasezulwini. Nembala iBhayibheli lithi mayisuka ngala yathola iassignment yekuthunywa. Yayokhuluma naJosefa. Ngoba Josefa wathi ngekuva kwekuthi Maria latawushada naye ungathi sowukhulelwe. Wafuna kubalekele lihlazo amale ngasense but bekayawuba senkingeni yekugojwa ngematshe. Ingelosi yefika kuJosefa yathi Josefa ungamlahli lo Maria. Lokhu lakukhulelwe wasezulwini. Akuthinzani letindzaba tekuphila impilo lephambene. Uhlobile lo mntwana Josefa mthatha. Glory to Jesus. Hallelujah. Maria kasho lutho engelozini ukuthi ngabe sekundawuthini ke mina kuJosefa mangitholakala ngikhulelwe. No. Atawubona basezulwini. Submitha kuwile. Glory to Jesus. Njengentombatana mathi uNkulunkulu uze ube nesibinzi ngaye lo Nkulunkulu. Glory to Jesus. Kuzunga intimidatewa ngema traditions asemhlabeni ligama la Jesu alibonga. Ingelosi yefika yakhuluma naJosefa. Josefa naye kuyatholakala ukuthi awu insizwa. Na Josefa kwakuyinsizwa lematiko uNkulunkulu. Yathi mayithola le order yangasho ukuthi ha batawuthini ekhaya kuthi uthethe lo muntu sekanje wavele wamthatha per instruction. Uyabona ukuthi lo hlobo lalabantu bebathambela naNkulunkulu. Ligama la Jesu alibonga. Ngilandzeke nanguMaria kakhulu njengoba sikubo Maria kuleli viki. Ayibongwe inkosi bo Maria. Glory to Jesus. Lama ubukake according to the writings of Prophet Isaiah, a man lo bhale kwathiwa ubhale kakhulu ngaJesu kubo bonke baprofeti beOld Testament. Ubhale kakhulu ngendzaba yaJesu neplan of salvation. Uprofeta athandakala kubhala lencwadi yakhe chapter 7. Uthi sibonakaliso, that says the Lord. Kuyawuba nesibonakaliso sekuthi intombi yawukhulelwa. Uprofeta kadzeni Maria katalwa nekutalwa nabomakwakhe bakatalwa. Kuyaprofetwa. Kunema prophecies la prophetwa. But now you can be used by God as to fulfill a certain prophecy. Let's say Bible. It depends upon your availability and your commitment to Jesus. Ayibonge inkosi. Ayibonge inkosi. Maria uyakhondela uNkulunkulu njengabo bonke abantu kanti utawuhlangana bekuthi athole ifavor bese kugwaliseka siprofeto ngaye. Lokusho ukuthi Maria ubonwa le kuIsaiah chapter 7. Le ntombi lebonwako ukuthi kuyawuba nesibonakaliso. It's a sign bona lokuthi intombi yawukhulelwa. Uyeva ukuthi intombi yawukhulelwa. Awu tinengi intombi tiyakhulelwa. Yini lokhu special ngale lekuprofetwa ngayo. Nokuthi yona umoya ophezulu konke uyawuyisibekela. It's not just a normal girl like others, but a favored someone. Lokhethwe basezulwini. Lento yekhethwa uNkulunkulu iya ngedevotion.
Angiphindzi. Kukhethwa uNkulunkulu kuya ngedevotion. Kuze uNkulunkulu akukhethe for certain assignments. Ngoba maningi ama-assignments. Nabaningi mawubacabanga indzaba yokukhethwa uNkulunkulu bacabanga lokushumayela abazalwane. Umuntu la kwentako. Cha. Ukhethwa uNkulunkulu usebente in his kingdom. Kunengi lokusebenta kwalombuso wasezulwini. Akusiko lokushumayela kuphela. Igama la Jesu alibonga. Ngoba labanye bayesaba bese bathi ha. Awulokufunza kwami lokungaka. uNkulunkulu so yangibida. Ungibidela ku ministry. Ndakuthini lokufunza kwami leticutami. Nami sengidawudonsa njengebafundisi. Badonsa. Ayilalela. Wonke umuntu ubitelwa for a unique purpose. eNkulunkulu yasathi la asibitela khona ngila asuke vele alungisa umhlaba ongakasekelwa ukuthi you will fit in. Wena kwakho ngilokuvuma ungene kule ndzawo uNkulunkulu asebende ngawo. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Sibona ke impilo yaMaria ihlangabeta a critical role ku God's redemption plan. Lempilo yakhe kwekuthi aphile impilo lemsulwa. Ngobe kube kwabakhona bhayiza la kwentako Maria bekuyawufunwa lomunye longadala Jesu. Kwafuneka umuntu lo pure. And the Bible lithi noma samthethe Josepha azange amthinze. Wahlonipha ukuthi kwasezulwini kuhloniphekile akuprocess kuphele. Umkhona bangaba nebabo bantwana. Divine holiness. Ligama la Jesu alibonga. Ligama la Jesu ngiyacela lona lento enjani bazalwane. Libonga. Praise the Lord. Nkulunkulu yadzinga abantu labangangena bathi fit in ku plan yakhe yekuhlenga umhlaba. Nalamhla uNkulunkulu uyabadzinga abantu labangamvumela abasebenzise to bring about i-revival emhlabeni. Glory to Jesus. Bakhona labavusile bathu sabafuna more abakeneli aze Jesu abuye. Kuyawushunyayelwa Jesu azabuye. Ushumayela kuyawushunyayelwa Jesu azabuye. Ligama la Jesu alibonga. Lesikubonako kule mpilo ya Maria, sibona Maria uready. Impilo yakhe ya spiritual iready kusetshenziswa uNkulunkulu anytime. Because lama lefikelwa ngelengelozi uyabona ukuthi Maria ude plan B ukuthi no lento ngizathi ayicabanga lesho uNkulunkulu. Uvele uyatithoba uyasubmita kuwini. Kutshengisa ukuthi abehlala aready ukuthi la engiholela khona anginako kusola. Ngoba emandla ngiwathola kulomholeli. Glory to Jesus. She was ever ready. Kwekuthi uNkulunkulu athi establish the plan of salvation for humanity. Ayibongwe inkosi. Kunetinto lengicela ukuthi sitibuke sithandaze la kule mpilo ya Maria letimbalwa noma ke ema role leswa observako kule tento ta Maria sihlanganise lamavesi lesiwashito Luke 1 verse 27 to 38 na verse 46 bese kuba John chapter 2 verse 3 kuya ku 5 bese kuba ngu Matthew. But ngicela ukuthi sisale summarize singasawalanzi lamanenge amavesi ngoba sibuke impilo ya Maria nje kuphela kwanamuhla. Igama la Jesu alibonga. Kunalesi ku observe kule role lakayidlala
si observe kwekuqala ukuthi Maria abe intombi lelikholwako livi laNkulunkulu. Alikholwa livi laNkulunkulu. Si observe futhi ukuthi Maria abe intombi leyithandzako i-worship and praise. Glory to Jesus. Sibona Maria uyintombatana lebeyinemehlo lavulekile ngetinto tasezulwini. Ligama la Jesu alibonga. Uma ingelosi imbingelela ibeka lo mbiko wasezulwini, akabi confused. Kutshengisa ukuthi lo muntu enlightened ngetinto tasezulwini. Ligama la Jesu ke alibonga. Sibona futhi impilo ya Maria itshengisa ukuthi abe ijwayele vele administration of angels empilweni yakhe. Abe kujwayele lokuthi uhle uvakashelwa dingelosi tasezulwini. Nethi ke labanye ngosiyami baye babe sebathi khonda angavakashelwa nje ingelosi. Uvangathi lento lenteke kuye inkulu kunembhabhatiso wamoya. Kanzi umbhabhatiso wamoya mkhulu kunekuvakashelwa dingelosi. Igama la Jesu alibonga. Nabinza ngathi ngithayi khona thina siyafuna ingelosi dinkulu kakhulu. Babe sebathi khonda lidingelosi. Kanzi dingelosi tiyaministerisha tihambe. But iBhayibheli malithi makathi uNkulunkulu kuJoel etinsukwini tekugcina ngawuthulula moya wami. Shothi nguye uNkulunkulu tithululela kubantu. Inkulu lenkonzo, the administration of the Holy Spirit, more than letting ingelosi. Ibalulekile kithi nalethi ingelosi. Ligama la Jesu alibonga. Ngoba vele uyayala ingelosi yakhe umthangala sibe ngilababiyelekile labavikelekile. Muhle loyo msebenzi siyambonga uNkulunkulu ngawo. But moya ingcwele uhamba nathi asisite futhi ngekusibubulela embi kwaNkulunkulu ngalokuvakala. Ligama la Jesu alibonga. Uthiwa sikwati lesingakusho noma lesingakuthandaza kodwa moya ingcwele bese uyaphumisela. Glory to Jesus. Ngendlela ukuthi lenza bayithi ingelosi ayibongwe inkosi. Ibalulekile the ministration of angels. Maria abe understanda abe yati. Lokunye lesikubonako kuMaria ukuthi immediately sekathole umbiko wasezulwini. Ubonakala ubesta in worship. Kuvakala soyahlabelela. Ungafika umbutho uthi Maria, Mosi wenu usenkingeni. Kwatholakala ukuthi ukhulelwe. What if Joseph atakuqosha ngabe basengatholani makahlabelela? Uthola umbiko wasezulwini. Ligama la Jesu alibonga. Le commitment in devotion vele ube nalendlela yokuthi uNkulunkulu tinto njengoba eBhayibhelini inabhalile wathi akatenda ngatshengisi tingceku netingcekukati takhe. Vele tinto tingakusurprise wena. Noma ngathi imo letawehlela live uNkulunkulu akubikele. Akwembulele ukuthi kule live kutawehlela naku. Makwenteka bethuka abantu awuthuki njengabo ngoba wena bowusoluthandaza. Ligama la Jesu alibonga. Maria wagcwala indumiso lokusho ukuthi abe ngumuntu lo matiko uNkulunkulu ukuthi uhlala endumisweni. Uhlala kuphi bazalwane na? Girls akasiside angabi shy when it comes to worship and praise the Lord. Igama la Jesu alibonga. Abavele bavalele
ngabo soprano nabo bonke bo alto nabo bonke longababala khona lapho ekuhlabeleni bavalele ngendlela emangalisako uhlabelele ngathi kuhlabela wena wedwa labanye abashabele uhlabelele ngathi qale ngawe kuhlabela ngeke kuphindze kube khona ma uhlabelela kusimakathe awuhlabeleli kubantu ligama la Jesu alibongwe ligama la Jesu alibongwe uhlabelele labane madimoni avela aphume uhlabelela because your worship and your praises are full of anointing ligama la Jesu alibongwe lokunye Maria lesikubonako liBhayibheli liveta lokuthi abe neobedience ekuhambeni kwakhe naNkulunkulu angesabi usho noma sekunengodi ngoba lesinqumo la kaSenda sekuvuma tindlo tasezulwini sasimbeka engodini ku-tradition yemajuda kwekuthi kungendeka abanjwe alahle uJosefa abulawe but azange esabe ngoba weva ukuthi umoya wophezulu konke utakusibekela ungathi wathi njengoba ngitawusibekelwa angitsindwa lutho angesabi lutho I'm committed to obedience ligama la Jesu alibonga iobedience ayifiki as a gift awuthikhanzi sowunayo you learn it uyayipractice kwasho nababhalako bathi practice makes perfect uyakupractice akuobheya ligama la Jesu alibonga uyakupractice kwendani bazalwane angithi iBhayibheli lithi tethandazani ningayekeli ubese ke wethatha isinqumo ukuthi njengoba iBhayibheli lisho kanje nami ngidathi nikela la kutheni ngibobo uthandaza you are learning obedience ligama la Jesu alibonga libuye iBhayibheli lithi lamavi angesuke emlonyeni wenu nizindle ngawo imini nebusuku wo live la uNkulunkulu lisikhuthatha ukuthi silifunze sicabange ngalo uvele ulifunze ucabange ngalo uthandaze ngalo you are learning obedience ngeke kulunge ukuthi utawuva uNkulunkulu ubungaliva livi lamhlabeni lelaNkulunkulu lelishunyayelwa wona lelifundiswako igama la Jesu alibonga lokunye lesikubonako Maria lebekanako kuroli yakhe kwekuthi abe committed enthandweni kaNkulunkulu ngoba uvale response yakhe masachazelwe ukuthi le nto itawendeka kanjani uthi akwenteke enceku katini yakho Nkulunkulu njengekusho kwakho uyabona ukuthi lo muntu ucommitted enthandweni yaNkulunkulu ungamane ukuthathe konke lokunye bebe kubonakala ngathi kuyaglitterisha mase kubekwe kwaqathaniswa nenzando ngithatha inthando yaNkulunkulu ayibongwe inkosi njengentombatana inthando yaNkulunkulu ibeke embili lokunye lesikubonako kwekuthi Maria akavumanga glory to Jesus kwasho labahlabelelako praise team osiyami bazalwane siyabonga niyahlabela nisilida glory to Jesus God bless you hallelujah but akavumanga unyawo lwa nilushelele na Maria akavumanga ukuthi i-age imlimite bangamangala bazalwane bangamangala uNkulunkulu embule tino uthule nato ukuthi bangamangala ngcono makungashobo sisithoko nabo sisiphindile mina nje abangamangala bazalwane ukuthi ye wena uyabona ukuthi lo muntu akathi committee enthandweni mawuthi committee enthandweni makakuthuma uNkulunkulu ushona khona ligama la Jesu alibonga
ungathola a revelation lonikwe uNkulunkulu leso sambulo kukhona tambulo lekuye kufuneka ukuthi tibikwe kuma elder nemfundisi tihlolwe kwekuthi ngidela ibandla noma uNkulunkulu abembulela wena nje ukuthi akukhulisa in revelation ayibongwe inkosi ngoba ukhona umuntu loyabona etinto uthola ukuthi atitsinzi kangako libandla bathi uNkulunkulu umfaka kule field yekubona ubese kufuna ukuthi agayidweke kahle igama la Jesu alibonga igama la Jesu alibonga ngoba labanye ukhaze ukuthi baba nema human revelation bese bafuna kwethula ebandleni kana akasiwe ma God's revelation i-human revelation ngoba labanye ukhanza ukuthi makukhona into labafisa kuyishushumbisa noma kuyihambisa ebandleni ukuthi ingene baye bathusane ngaNkulunkulu asukume nje umuntu ende kwasangathi ukhuluma sambulo lesivele ezulwini kanzi into labayicocile nebangani bakhe so uyenta ngathi isiprofeto igama la Jesu alibonga sekuthi nje bazalwane siye sihle siba nako lokuthi awu sawufundzisa kuqala ungikhona umuntu simyekelisa makenta lokungasiko ngiko iBhayibheli lithi kufuna baprofeti endlini yaNkulunkulu bayadzingeka ngoba ngibo labasitako lokuthi umuntu lothi wenta isiprofeto lesingasiso isiprofeto saNkulunkulu bakhona ekuvele basukume baprofeti bamsite lo ngoba bayakhona kubona ukuthi le nkulumo ivela kuNkulunkulu ngiko kuthiwa labaprofetako babe babili bangendluli kulabathathu badedelane but they must confirm the same thing ngobalibandla lishushumbiswa kangaka nje usukuma munye umuntu unyalathi uNkulunkulu uthi kube bede labamfakazelako bese sonke sibamufti ngaleyo nkulumo bathule endlini ayibongwe inkosi into kufuna tenteke njengoba elibhalile iBhayibheli phela iBhayibheli libhalele ukuthi lisisite ukuthi sikhona kubona lokungiko nalokungasiko glory to Jesus ngiko lithi mangabe uthetha ngelimi ufuna bese uthandazela i-interpretation mangabe ngisebandleni nje uNkulunkulu kunikile ukuthi ngawuya profeta manje ukhuluma ngetilimi kuphela kube bede lohumshako ufuna bese uthatha iduty ekuthandazela ukuthi uNkulunkulu enable me ukuphumisela igama la Jesu alibonga kungasali nje kwehenga bese kugcine kujwayelekile ukuthi hayi kusho ukuthi kukhona uNkulunkulu labekafuna kusho siyakuvanya elanga igama la Jesu alibonga funa lokubhaliwe eBhayibhelini sithandazele ukuthi akwendeke lokhu lokusebhayibhelini etimpilweni tethu nasekukhonteni kwethu sisaqhubeka ngithethwe ngilendzaba yekuthi i-age ayimvimbanga Maria kwekuthi athathe intsandvo yaNkulunkulu ngitothi uma uNkulunkulu akuthuma noma engawunganani ungesabi glory to Jesus ungenti njani bazalwane na fear not lokunye lebekanako kwekuthi Maria wakholelwa kulomntwana lo wasezulwini ligama la Jesu alibonga wakholelwa kuJesu basengakambona kahle labanye kukholelwa kuye Maria wakholelwa kuye mawufunza lo John chapter 2 ngobe uma sekuphelela uwayini emshadweni wasekhana labanye Jesu vele nebafunzi bakhe mhlambe bebakubona bonile bakubonile but nje bebangacabanga ukuthi kukhona into Jesu langayenda kulezo zinto but Maria abemati lo Jesu lo wavele waya kuye ukuthi sebaphelelwe sebasenkingeni
Jesu wabeka inkulumo layibekako, Maria wangayifaka enhlitweni. Wena uqansuka nje bantu uqansulwa ukuthi uthe uyakhuluma bangakulaleli so uqansukula udubile. Sisenkingeni ngawe man. Buka Maria Jesu uthi kuye ungena ngani kokwami. Lenkulumo leyo nje ithe isho ukuthi yemthande bantu ngena takho ndzaba nami ngibuka tami. But Maria akakuthathi lokho akubeke enhlitweni kuvimbele irole. Uyagijima etsendini. Uthi noma yini la ishoko nende nje yona. Kwethile irole yakhe Maria uyakhwesha uyadeda stage. Uvakala master uthi Gwalisani letimbita. Ya letimbita. Gwalisani letimbita tonke ngemanti. Abasho ukuthi siphelelwe luwayini. Yini uhlekise ngathi uthi asifake emanti. Bende instruction. Yini bende le instruction. Bafunze ukuthi uyalalelwa Jesu. Bafundiswe nguMaria. Uhambe embili wenda irole. Glory to Jesus. Basafika Jesu akhomanda ukhanza umhlaba ulinyiwe. Ulungele ukuthi makutshalwa a command from above. Ihlume yenda i-demonstration. Ligama la Jesu alibonga. Make suka lapho uthi khanini bese niyovisa lona lophethe lo msebenzi. Hayi ukuthi kuvanile kuva lophethe umsebenzi. Bayathatha i-order leyo, protocol. Ngoba Jesu akabhayizi ayibongwe. Glory to Jesus. Ufuna into tingene ngendlela yakhona. Kungatube sekuthiwa seyini kuqhamukapi yini hayi ndona lo msebenzi kufuna kuqhamuke ngeorder. Makeva uthawu leli wayini belifihlweleni leli mnanzi kangaka. Base bayabona laba ngoba bayathi ukuthi bekungemandi. Uthe kujikela wayini. Why? Kuna Maria lodlala irole. Uqale wayobika ngoba kuyabikwa kumaster. Master sebasenkingeni. Kuthi ukuphendula kanjani ungangeni kakhulu kuma details. Hamba ulungisa umhlaba. Atothi masatshala imbewu yelivi ihlume ithelekuthele. Maria was a spiritual somebody. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Lokunye lesikubonako Maria kwekuthi abegcwele ihumility. Igama la Jesu alibonga. Abegcwele ini bazalwane? Inthobeko. Umuntu vele losuka ngenwe mbamba labasezulwini. Le nthobeko iyangena kanye nabo basezulwini. Ligama la Jesu alibonga. Ligama la Jesu ke alibonga. Hallelujah. Maria njengamake umakhuluma na Jesu athi sebaphelelwe liwayini. Athi Jesu make ungena ngani? Uyamva ukuthi addressa kahle uthi make ungena ngani kokwami? Uthi umani. Umphendula ngendlela lese ngoba bekathethe enye isimo manje. Sakhe sasezulwini. Uthi umani. Ungene ngani kokwami? But akabi offended utha lo mntwana wami ungibitha ngawumani. Mina ngumntali wakhe. Yejesu. Uyakhumbula ukuthi ngingibani mina? Akekho lapho. Utithoba ngaphasi. Ngathi iview yakhe yathi namhla lo mshado wasekhana ufikelwe ingosi yasezulwini. Banenhlanhla laba balomshado ngoba
kuthiwa bebameme Jesu naMaria. Kuthiwa Jesu naMaria bebamenyile kulo mshado. Nibafunzi bakhe ke obvious. But uyabona ukuthi ngilaba lababili lebadlala irole yekuthi lo mshado uphethe kamnanzi. Bosisi uNkulunkulu uyafuna kunisebenzisa. Nedi kufuna ukuthi umkhumulisise umuntu longanani lomdzala. Ukhumule mbamba lo muntu omdzala umlahle. Umkhumule mbamba andi noma wafuta babu wakho noma wafuta malume. Umkhumule mbamba ube humble. Kuze uNkulunkulu akusebenzise kahle. Kufuna ngabi netinkinga tekuhlahlangana nepride. Ngiko uma liBhayibheli lithi thandazani ningakeli bese lithi utivalele endlini ube wedwa. Utothandaza kahle ukuthi hey uNkulunkulu. Yelo ke pride ungibambile. Mangakasitwa nguwe. Ndaba senkingeni yekuthi ungishonise phasi. Ngoba uthi Kevin lakho lotiphakamisa uyamehlisa. Ngicela ungilekelele ukunyomulele into lakini. Ngiko kufuna sithandaze ku-seclusion. La uthandaza wedwa nakhona ube naso isikhathi sakho wedwa. Utokhona ukukhuluma ngawe kuNkulunkulu. Uthi report. Njengale ndoda Jesu layinqoma wathi kwake kwabakhona kwenyukele ethempelini umFarisi nemthelisi. Umthelisi ureporta ngalo mFarisi. Actually umFarisi ureporta ngemthelisi. Umthelisi ureporta ngaye. Uthi Nkosi, ngawukele mina soni. IBhayibheli lithi weviwa ezulwini. Ezulwini kuyeviwa mawuthi presenta njengoba unjalo. Glory to Jesus. Njengentombatana buthakathaka bakho mathise uNkulunkulu. Ungabe uvumeli buze bukufake ehlazweni. Glory to Jesus. Ngiyakhumbula sisethi insizwa besifundiswa kakhulu ngulakiyethi insizwa lesethi khulile kunathi indzaba yekwekuthi inkhanuko wayivumela itala sono. Waya ngekuthi uvane emtimbeni uva ngathi nje hayi nami ngathi nje uyabona Jesus. Uyabona ngathi nami ngathi nje ngaba naye wami nje. Wami nje nami ngithi hi sweetie. Baseluleka bathi wakuvumela utawubeleka sono. Into engabelekwa iyabonakala. Umntwana nje angabelekwa lapha esibhedlela bese uba visible. Noma bekangabonakala lasini ngoba nabanye mabakhulelwe sisu siyabonakala nje ukuthi ukhulelwe lo ekunene. Bakhona abantu labakhulelwe abagcwale wonke lo mtimba ungamboni ukuthi ukhulelwe. Ubona ngemntwana ukuthi hawu abekhulelwe lo mahe. Ayibongwe inkosi. Sono singumphumela wekuvumela inkhanuko. Inkhanuko iqhamuka ngetayela etinenge. Kunale nkhanuko lena yaka sex futhi kunenkhanuko ye-greediness yekuthanda tinto telive. Labanye bangena emahlazweni uve ukuthi ngumzalwane ubanjwe ukuthi naye ukhona kule team ye-fraud. Uthi buthe ukuthi kubebeke nje lokushoko la ngekhathi. Ngoba uyathi ukuthi noma ngabe awati kahle ukuthi kwentekani. Kunento leyikhulume kuwe ukuthi uthi wena ha naba abantu bathola timoto. Ngiyasala la kathi solo ngihamba ngetinyawo ngacala nini kusebenta. Imali yathi khona ukuhlangana ngithenga imoto. Angiyithathe le opportunity ngoba kuthindele ngikwendile. Ngumlabalaba lento kuthiwe te nahamba nihlavu kwathi ba makuthi ba nami ngiyawina. Uma
ufuna kusetshenziswa nguNkulunkulu mani ku-integrity ume noma ngabe utawubonakala ngathi ulibele babonakale baqhuma igama laJesu alibonga sibabonile nathi ema-colleagues ethu lamanye noma-ke abantu lesibatiko sababona grepha into ngemandla ngekushesha sibabone vele sebadrayiva imoto letinhle uthi phayiphayi iminyaka lemibili lemithathu nyakuphele konke ngoba into lefike ngebubunyama ihamba masekwalele sothi njengoba ifike ebusuku nje ihamba ebusuku ma emini sithi siyakubona sikukhanze hawu lube sithi kanti into lefike ngendima ungajaki lutho. Be consistent in serving God. Shortcuts anengoti. Glory to Jesus. Ngoba lapha la uNkulunkulu anibeka khona labanye basafunza kufunza labanye sebasebenta uba exposed etindzaweni la khona ukhanza ukuthi emathuba manengi ekuthi nawe udle and awudli direct uyasho nje ukuthi cha mangabe sisebenta kahle indzaba yakho Madonsela yale tender usikhumbule nathi Madonsela uyabona ukuthi lo muntu kude into la kagijima nje ayithatha direct uyawuyithola ekhaya but akuphethi kahle and iBhayibheli lithi umcebo lo buthwe ngalokungasiko uyaphephuka kodwa lona lokhanda ukuthi uthengele inkomo yinye bese kusasa iyatala lithole bese eminyakeni letako iba nalelinye lithole setting 3 laba labana 20 labambili ushabalala aphele njengentuthu njengentombatana ungavumi kungena etintweni letakufaka ehlazweni igama laJesu alibonga ngoba nongikhuluma kanje uNkulunkulu utani expose sasa ngabe ngithandazela emantombatana ngekwethi igaba letehlukene ukuthi labacela kuthandazelwa kuloku labacela kuloku nibe khona igama laJesu sonithandazela nalabafuna umshado nalabafuna umsebenzi nalabafuna kuye emanyuvesi baphase. Glory to Jesus, glory to Jesus. Ngoba sikhuthata ukuthi emantombatana ethu akafunze aqede esikolweni athole isitifiketi saka O level from 5 abibidwa ukuthi ngibani ngo kusho unga 0 mase ufike ka 0 bese uyoqala kufunza ngenyuvesi bengikhona usesikolweni so uyotrainwa kucabanga igama laJesu alibonga mase uyotrainwa kucabanga ungajaki letinye izinto focusa la kufunzeni uthi ngekufunza uqedze usebesevende phela nawe noma sengi2 minutes nje hayi lokuthi uthi useyakatholi nemisebenzi wena sowugijima ngeke ushada lekhaya njengoba bebasolo bakunika le mali iallowance lapha badla emabhonjisi bazamela wena ulesikolweni buya nje na ukusebesebente ubuye kupheleni kwenyanga uqonze lapha embiveni udonse uthi ipork beef chicken donke inyama ngiyatfuna lapha ngimixela abatali bami ufika ubathi lila bayidla inyama baze bathi mntanethu siyambonga uNkulunkulu ngawe you are blessed kunalo uthi nje wena phuthu shawu ayikabi angisho ukuthi ningaboshada bekunena ngisho ngoba bathi mfundisi uthi singashadi kodwa nje kuhle lokuthi ngikhuluma kahle nje kuhle lokuthi batali bakho uthi nje kuba bazama umthatha umntali wakho uye naye lapha eOrion lapha ehotela uyabona uthi make ngikulethe lapha nje kudla lokho make lana uyadiphakela uqale ubuke make kuthi
kunani la ematafuleni lofuna kukudla. Ajabule naye asangane lokwemuntu ka design buffet hey kuyashaya ingqondo. Usheshe uthini nje kudla lokuningi kaka baseva kakhulu kunalokuphakela ukude. Glory to Jesus. Ete make adle ajabule. Funza ntombatana, uhamba usebente, bajabule batali bakho, then ke inkosi mayivula iminyango yekushada ushade. Hayi ukuthi usenyuvesi sesiva ukuthi ufuna ukuthi siku-engagise usafunza nekufunza. Ukhokhela batali lokuthi uthole kudla lesikolweni, ngalani ufuna kushada, kulokushada lokufuna ukuthi ufuna kuthengelwa tindo talokushada, uthengelwe labatali, hayi abuse. It's parent abuse. Glory to Jesus. Kufuna nawe ukhona ukutimela uthi konke lokutawudzingeka njengoba utawufuna abo Brazilian babo 3000 babo 6000 la nhloko yakho ngelanga linye uthengele wena ebunene. Hayi ukuthi utohlupha mina lapha ngithi nami ngisawuthenga igaltos nyana lapha ngibuye ngitowuthi sithanda sami lapha laso sinamncamte ngoba besolo sifundisa wena. Glory to Jesus. Ngiyacela mantombatana nisendele kahle, ni focus esikolweni, ni excel and become leaders. Glory to Jesus. Ni flat ekugwane nini lapha eParliament. So khona ukuthi noma kuvula iParliament nikhone kumlungisela ikhadi lekuhlala embili. Ayibonge inkosi. Glory to Jesus. Ningete ahlupheka nikhona nitawumfundisi kuvula iParliament ngimclerk lomkhulu wale Parliament nanilakho laka VVIP. Ya nami ngene lapha bathi bangivimba uthi hayi mfundisi bangena ngalapha ngithi leli khadi athele kunene. Glory to Jesus. Ngoba tintombi taJesu. Hallelujah. Lethi ngene nguJesu wasezulwini. Tibene focus ekuphileni and become and excel in whatever you do and become leaders. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Sive nje ukuthi minister akaWex engusiphen njenganjinela. Yeah. Glory to Jesus. Excel in whatever you do. Don't be intimidated ukuthi labanye bonakale ngathi bayahluleka nabomzala bakho behluleka nabosisi wakho lobathi ko behluleka. No, you are yourself. And God can use you to bring about change. As Valemehlo standards. Glory to Jesus. Ngiyacela ukuthi lapha emuva labaphethe umbhobho basinikele babevulakati tintombi time ngetinyawo embi kwaNkulunkulu. Siyanithandazela, siyanifisela lokuhle, siyanifisela likusasa lelikhanyako nalelichakatile. uNkulunkulu unenjongo lenhle ngetimpilo tenu. Don't give up. Don't lose heart. Noma ngawuhlangene nebulukhuni kwane empilweni. Hold your ground and be strong in your faith as standards.
Babe wethu longcwele nalo nemandla onke uNkulunkulu waphakade naphakade nasentsambama Nkosi siyasondzela kuwe egameni likaJesu sibonga live lakho Nkosi lona leliphilile bonga Nkosi ukukhuluma kwakho ngoba Nkosi ukhulumela ukuthi sikwati ukuthi sihamba njani kule ndlela nanga lamantombazana emile nawo Nkosi afuna ukuba njengamantombazana asendulo boMaria ukuthi Nkosi faka umoya weobedience ekukhondeni wena faka Nkosi umoya wenshisekelo yekwenta live lakho uNkulunkulu waphakade naphakade mendiwe tinto tonke ngoba Nkosi uma bakuwe abakwati ukuduka uthi wena uyindlela neliqiniso nekuphila kwaphakade nasentsambama ke Nkosi siyabaletha kuwe bless them guide them uze Nkosi bakwati kufinyelela la ufuna ukuthi bafinyelele khona siyabonga ke Nkosi